bantu mwese muturiye centre ya Rubaya nibirere byakikije no mu mahanga yose, ya nkuru nziza yo mu migani 25 imeze nk'amazi afutse abobeza umutima waka, yonge yiguye mu matwi yanyu. Marayika Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwuba. Mukomeje kudutera amatsiko, mutubwire neza. Yego, y'amaterano y'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi yongeye kugaruka muri Kongo mu misozi y'iwacu Masisi, muri centre ya Rubaya guhera tariki 13 kugeza 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Abisirayeli bagiraga iminsi mikuru bagaterana bakaramyimana, chonga umuze duterane Isirayeli yanone. Reka nongere mbaze. Yego, ni y'amateraniro mwigishiriza mw'iby'imbaraga y'ubukristo buzima. yego, na bya byigisho by'ukuntu twakwirinda indwara tukivura dukoresheje ibimera. cyane rwose. Si ibyo gusa, tuzanahigira bimwe mu bivugwa mu mpanda ya karindwi, Gutsindirishirizwa n'ubundi butegwa no kwizera, ijoro ritandukanya abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyabwenge, umuryango mwiza kandi unejeje, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, amategeko 10 y'Imana n'agahembe gato. Bari bazengurutse n'abarwanyi ndetse b'ingazi bahoraga biteguye kubanyaga ibyabo byose, ariko kandi ibyo ntibyatumye bacika intege, bavaga mu ngo zabo bakajya mu iteraniro hagati mu gihugu. Banyarubaya, Buporo, Kibabi, Kanyaru, Kanyenzuki, Kabashumba, Karambagiro, Mufunzi, Murambi, Ngungu, Kazinga, Ruzinga, Gwiririza na Karuba, Humure, Ruhegeri, Matanda, Bihambwe, Mushaki ndetse na Sake, Gatoyi, Mahanga, Bugoyi, Kirumbu, Goma, Bwisha, Bwito ndetse na Ijwi, Kalehe, Kabale, Kavumu n'ibihugu by'abaturanyi. timuzakirwa kurije kwirongera kuri iyo migisha ikomeye twohererejwe n'ijuru. ibi byiza bizaba biri ku musozi wa Murambi mu Rubaya. Nibigera mardi cyangwa kuwa gatatu wa Sabato hazaba amateraniro y'abasore n'abubatse, Kandi abatazashobora kuhaboneka muzaja mubikurikiranira ku ikoranabuhanga live streaming YouTube ubugorozi na Facebook Matengenezo La Reforme no kuri Radio King La Reforme ivugira kuri internet. Kandi muri icyo cyumweru cyose muzaja mubikurikirana no kuri Radio RCA ivugira kuri 96.6 FM. ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara nimero zikurikira 0808 93 03 60 099 00 73 990 cyangwa 0424 68 060 78. Mwuka n'umugeni barahamagara bati Wino, kandi uwumva wese nahamagara ati wino, mwese murararitswe. haleluya. Amen.